Hello muntina namite ho zo si limna kahin ne jun chule na bon chawin jan pha salam kahin ne unahi tu jan pha na dingin jong thu su la khom chom cha anangai kinu hiti Jingni khwa Manipur Legislative Assembly to khom na anake pading to gisain Congress hole BJP sungje nga jong Biren lam kaina BJP vai hop na dei lo tampin Central lam kai ho anaki mu pi jingo ban jamin jani kho jong chun nilha alamin Biren in Delhi anazon kirin ama hi Amit Shah to gamsung din mun sei khom dia anakal sung kit danin akisain Central langa hon ipi ahin sei piova Manipur ahung luna governor hinga resignation asia jing hitam chu all le ipi thu au mohung ki henan tin tu tadin aki resign e tilo adang asung thu wang het a hinai pui geldo theichu Biren resign aki bol good hi ama sapen a hipun masanga jong velizan ham resign dia anaki seya mera pai bihon anale namda jijiu chu anahin ahin la tu chunga aki resign na mera pai biho aki mu killo hi lungdarum ta khat chu ahi kirina hi chule konse hi jongle BJP party Manipur government hi nasatain asung langa akibung khan na ome ti jong hi tu kyu hilovin masanga pat het ane hi jongle tu chunga wang hi mi pi mu thei dia hungkilang do cho hetai tu ni khu ni lam 520 vel chun Biren Singh in Infa Raj Bhavan muna Governor Ajay Kumar Bala henga resignation lekha anapita na hi tin tu su mu hi chuchi a resignation lekha achun amasa pen in phar hisan gamsung mi te chunga na to ahin nei na chunga ki pathu asain chule central government in nasata adin pi na chunga jong ki pathu na satain na phongin chule central government hi nga nge na chum jong heina lekha achun anamin phai na hi chu a hi le Manipur su ke loading territorial integrity ven bidding border a dan kala mi hunglut na su beiding ahung lut ho jong khol do a le solding drugs to ki sei na to chi jom piding gamgi ki chut matu na biometric manding chule border fencing chaithing loiding ti ho to haina lekha chu anapiluri nei hitol honchun governor in lekha chu anasan pin ahin chief minister atha Akilhan ka aman mo pu na atu jing na laidin jong ngan sina ananei kirina hi geldia kul chu achung thu supreme court a he na chule ama a hi monge tia phot chit na jong sangta to ki seya media le news hon audio tape chung chang convert abol na diwa ngai tu na ani hom tia jong gel lo the a hi pui chule ta san thei ta report ki mon asei na achun jingni khwa assembly to khom na jong animated suspension a hi na din recommend aboli akitin a hin hi chi thua thudang het be the om pu na hi janha janlang chun Thobal district kakmayai muna IRB outpost chun meitei militant ho hidia ginmo ho chu gari phachum pin anaki tolun outpost chu lut na bolun mancha SLR group AK thum chule megjin somlani le meijang phachum pi anaki pu do danun tu su chun asei na hi hitol hon chun security force on amun anadal lurun search operation ananei peingal danun tu su chun asei na hi hichen chu tu jan pha na dinga thu su la khom chom cha hin phun do te hitan ti muntina nammite ho zo si na bon chawin mangpha